Is beag a bhí idir Corcaigh agus Limneach ag léthe canis na múna blina sicata. Deire bhí gála puc na éireacha le na fórna scarúnt, agus deire is é Corcaigh a bhí an bua. Thug an dar an aigear a chéile a Buaicphointí supervalue ag an deir seachtainna. Thá ar den scoch, cúcha a thabhracht lo an lá a fé sé. Ceann íseal an bóta seo ó Collins go fada le Rob Downey. Barrett. Pass live at Tucky Egg against Diarmuid Healy. Healy is another spricke agus sin an beagla go Joe. Ní hesin nach an dorna pointe ag Healy a gríomh na bliana seo ach sár scór. Agus beag sé géirí an ceann seo chuir isteach sa spás. Gus tá. Ceann sin is seach a drom chun up bula éidecha brunta Corcaigh teis go a fáiltíonnta Brian Hayes agus Neil Kyle Hayes róhásta. Neil Kyle Hayes róhásta ar chun a bit. Go bradin eáil a ríis gan dó. Bhí a láh timpeall ar in our era bhí a láh timpeall ar a gúin. Gadíra, tá cinne ceart díontain sin ag James Owens. Mark Coleman can ceann Joe Hogan. Hón a dára cool im líana. Coleman! Fantas in agam ag Mark Coleman. Críoch an scó Corcaigh an tusa. Corcaigh an tusa gan dó 8-9 imethe. 8-9 imethe ar an glog an sun freisin agus cad sin mar orchar. Las Galta ag Burns. Gimí Chreen a tá seans ag Hegarty agus tá líon sin agam. Well, bhí seans ag cúl ó Gerald Hegarty agus sinna an dára cúl ag líana agus tá Limerick rasin lufa. Nuair a bhíon cúil ag teastáil, nuair a bhíon scór na mór ag teastáil. Deige ná seans an Hegarty sús go láidir. Techar sin an lapa mór agus sciúil galóir chun an teagháil a dhéanamh leis an slitar agus rinne sin Rutgart búil sin slitar i gcuine an talamh. Spás croí ag do héad sinítach an chuisiach ó Aaron Gillán a dul drón chól. Takeíocht a tastal bhaid, tá sé fós ar a chumán aige an gadaíocht tíonnta go hiadach an sin ag Mark Coleman. So that's Tommy O'Connell. Barrett a dul drón chól. Fí brú ó Willow Donoghue. Tá Buckley tíbe mogó. Trust na parking a das. Oh, tá seansach seach Healy! Oh, sabalta! Go míúltach ag Nicky Quaid! Cad é mar hábhail. Cad é mar hábhail an sin ó Quaid. Bhí gach cumar an scéal gur orachar ceart a bhí an son. Grad am All-Star ghobh líon chuin. Gearthaí seach a das aige. Agus an istán slitar ag Buckley. Lewis aige. Buckley is on the spricke agus sin an céad gad ní ha tá sé hafan trasná. Goffal sa go hiadach ag Rob Downey. Inspiráidach agus tugann sé faoi scór. Oh, furrows the difriúil tá sé sin glórhar ó Rob Downey. Hegarty. Lascailta fada aige I dro O'Brien. Kelsey go hálan in sin ag Shane O'Brien. Spás croí aige do héin agus O'Brien go hard agus bhfuil scór ag atá. Sin an faoinsa ó Shane O'Brien. An tréis is fear a bhí ag Limneach ó hús na himrithe. 3 scór in ige chéile an ceann sin scór all-in an sin. Ach níra had a tíisiúgo ach léirgus má amsí aige sin Barrett Shear agus an passing begus as an spás in iscadí O'Connell. O'Connell gotí Hayes, should have Brian Hayes. Tarni Shees Hayes, cool butter, ag Brian Hayes. Ceithí Irish on níra sin a smachtú agus ag críochtú an dána cúil ag gríomh na bliana. Seagan ó cúil agus cúlín in is fight ag an bar seo agus Becker seo cé go raibh sin an talamh, cé go raibh sin a hír an talamh agus fós bhí sé ábhata teagháil a dhéanamh leis an slitar agus díreach isteach sa líon tán. Chugad brúta ag Aidan O'Connor Hegarty Nacklesh Siad O'Connor Sabalta Crogoch sponsor ag Collins a tá seans go fólann seo ag Limerick Morrissey har an trasán agus initially le gáfuinte atru gáfuinte ag Tom Morrissey ó Donny sé seaf. That was well, bhí gach seansa ag Aaron Gillán chun an ceann sin a scóráil dó féin. Tá sé gofal sa Mumhan sin bhelacín sa go Mahoney. Passing big das inis Mark Coleman I dulchan Keane. Should Mark Coleman
Sabbath Nicky Quaid on Donna Tobble's Weiss and Gwiffa. Agus tá Felty in sin Barry Nash. Yeah, well, Murach Nicky Quaid bheag Limneach I Grochas. Hayes gets English. English is Shasta Cunha. Agus tá Poca Despás and sin shot again O'Connor. Agus O'Connor Wallish in his room is Splica Haran Trosnan on score. Our score we should. Tá sé chalúch le ór, tá sé ag Cian Lynch. Agus in tá English, the Dulles Drone Pool, should have Adam English. Pass out to Trosna, Agus tá sé Soria, I Shansa Hegarty, ach tá sé Sabbalta ag Patrick Collins. Rinna Collins go mai. Tá an dirt pool bairde ag déanamh go hanba hinneomh. Ní léon duine gur a butúna dhéanamh. Ceann sin in Dro Hegarty atá Gimmerton isiste Erimil le Carnoga agus a tíocht amach. And pass love it took away against Peter Casey. Peter Casey gur a Bulasira Grútal. Ilan Fear Year and Shaw. They go to Peter Casey. Oh, Tasha Shin Gohintach. Oh, Peter Casey. Lantafada. O'Leary of Nishishis. Hegarty. Stihin Shane against Tashansanish. And Casey. And my Shan the Leah Harish. Baisha. Peter Casey. Love off wins as a Kayla Golimnach. Tá imrúí tits mar fud go háte. Agus an sin tá fulla siúgrúte ag Tim O'Mahony. Agus in is, tá si do gluach an níos Patrick Collins. Tá gad out chun búma a scuile isteach I Dro Pool Limneach an seo. Nis nó riamh a do Corcaigh. Dáilm go bhfuil sé chun tuairfaoi scór. Chun mud a hort go an breise. Patrick Collins. Ceann Gorins go dtí Coleman. I seasta spás an is. Sean Deshach ní ha, Hog Corcaigh Nibulca ama, tá Nedal Shatey ag an réiteoir James Owens agus bhí Corcaigh ag iarabh ag lig is siad Luimneach Pat Champini am on it in the moon.